Peter Bagirusya chairman wa Kachenje Emyoga Tailors Group nagira ngo muranga gw'imyoga bakaguhura n'abebembezi bari kushomesa aho naho nabo bimukiramo batandikaho groupe yabo eyebiharano bwo bineshigenderwa cyo kwimusa intunguka umaka gabo tukati kine no kurugakare tukatandikana nacyo kibina cyo kweterana atikoya turyaho ba RDC barabamo bakutugamira ngo twega kubatera ikirabigina bya myoga koke setezo nziza kuzibana muje kuba ni muzitugaruriza ikibina twiza twayishiriza twashitandika tukashitandika ari noho nanko gutarya RDC Dani Kaguta niwe yaturetiremo nanka ni umwete n'abakansara bitu babitamu bagezeho kutwegesa Merve no mugisha uri umbici wa groupe nagira ngo groupe yabo nekora ryo mu kugaruza gesente ezo bari kutunga korwa umusako yabo kandi ngo bakabanza kutunga miliyoni 2 n'ishweka kubazishashwire baguma bari kubongera izindi ngo kandi nabone bareba batandikire kora magoba performance yetu ni nonje muhanga kubara twesente bari tuzikozesa kandi tushobora tuzigarurayo bakabanza batha miliyoni 2 n'ishweka urundi kumwe twazigarurayoje basho urundi gwa kabiri batuheza miliyoni 2 n'ishweka nabwo twazigarurayoje urundi gwa gatatu batwa miliyoni 3 ni ndebe kigombe ni kikora amago ahabwo kuba sofa group yitu itutwahikize miliyoni 1 n'emitwari 15 aha kawundi mbwenu nikinde bukirango amagoba gariyo nigija kandi tukwise nitushashura kurungi government senteze kutuha nituzigarra yo kurungi nano tugoba tuke hati nitwe tugira tukora amagoba gitu nyoni ndeba ngo amagoba gariyo nigazamu kandi kibina kiriyo nikigendo misho Geneva Katsime uri umuhandiki w'ikigombe kina Merve no mugisha umbici basimire government ahabwa program eji sente zenyoga zatwerire kintu cyangu abo kwazi tuyambire munonga ubutabanko bwo mu maka bucenderire dara bucenderire tubukiriho abo kuba umukazi barasiba cyaranye umushija arasiba ari gukore ryeye hamuhera gasete ni woragura umunyu woragura sabundi kugira ngo cyategereza mushija kugira ngo abari bo yakora buri kintu cyone eji group ekeguzamo sente abo kuba president kiyabahire miliyoni 3 umusako yabo bazayo bayoguzayo okubanza bakanza bayoguzayo miliyoni 2 biza bayoguzayo kubahirize kushashura zaho yo miliyoni 2 nano tugoba tuce bayagaruka bayoguza miliyoni 3 bazashuraje bagaruka bayoguza miliyoni 4 abamwe bagira esente zababurira hatuine saving yitu yakaboxi hatuemereraho mwenka member yaba naye sortinga na leta izindi sente tubana tugumiza mu tushashura mwe ntimkureba mu buzubu ryawo nyinda groupe riyo nekora amagoba ngo muhandicyo wayo abantu bongera bagira ngo nk'ikibina bakija babugana mu buzubu butari umwe na bumwe nk'abamemba babiri nibenda kunyaga konka bakabashohoza mu kibina kabona mu abantu batarenda kuza mu saving hati twareba ngo yabatagira mu saving uwo kuburyo ukagira kizibu izo sente tuwogira ki ziratuburira kutazigarurira bariye kandi bagashaka kutongeza izindi sente abo mpa baba batarasevinga tukashara mu twabagira ki twabashitamisa barugamo kandi bayikiza barugamo competitive bucukusya kahira mwe bintu kanyoche amani wa Byoga Group Kachenje Group tukasya tukatwina workshop yamani tukatwina tukorera cyo kuko kusya kukanete bizibu sete zasi nankeje ibintu byasa kukebe harani bika tukagezo twarugwanwa byaruka kwanganga ngo izabante zimwe zikahira mu turyo mu kushashura Merve no mugisha umbici w'ikigombe hamwe na chairman Peter Bagirusya bongera bagira ngo ubwo hati government yarugaye kongera okuba kwateraho bine kigenderwa cyo kutahwitendekero ry'emikono okwegesa abana okubazira barukorese biharane twobire turyaho ka government katwatera ha mukono tukagura nkitaka tukombe konka horu bakatusupportinga mu biharani ubundi tukabire turyaho twagira bingi tweta abeji batandika bega habwo kuba eby'emikono
hati nibyo bishemere kuba biratungura abantu munonga habo kuba ikinte cyo muntu arabaryaho akekorera sente zintungire ngo zirahitaka nahera abana banje bariyo nibashoma shana ekikuru ninsima president kutwongera go kuba ngo zirahitaka ogira ngo mu ka business kit yanayongeramo tukongera tukababahango tukagure garande by'amani tukegesa n'abana batukuratiye mbere nagira ngo kikabire kirungi government yacendeza ha mishoro y'ebintu ebibarukoresa kukira munonga nk'emyenda iri habe ya higuru habo ko ibintu bakabitembesa munonga buri muntu yatembese ikintu cye nko kwara kumva ngeno government yo kitamo mwete ubundi ibintu barabasa kuta aharurengo kandi tuganyirirwa bamumbisha butushangira mu mwanya ubwo kandi abariyo nibega kubazirana bagira ngo ko bahurire mu groupe ya Kacenje etungire sente z'emyoga yazugure biharani aho naho bija batandika kwega ngo habo kuba tubarukubiyaho kasente kinji nanye niko kushara mu kujawije mbazemo banyegeze biharani ekiharani kubandebere biharani niryo ebyemyoga niryo bisigire biratungura inyuma kugira ngo bansha akasenta kubaransha be nakashashura nanye banyegese nyensanye biseho kandi hano yakandi batshaba sente nje nashara mukija kwegira kandi muri Kacenje iraza je mkono kugira ngo nanye nsenye byo mwisho niyebiseho bonebe kwetaga nosanga nto muntu abira ine capital yemitwaro 2 hata ine capital yemitwaro 6 abamwe bine capital za miliyoni nogereba nti ece kintu nikiyamba emyoge ya mbere business z'abantu okukura aba bakatunga sente ziri kurenga miliyoni 6 kandi ubwo hati batandikire gukora amagoba gwa nyuma yo kuzigaruzayo gasha kwa Dano Basibiye.